Amen. Re le bana ba modimo ke gopela re ba le mo diBibele tsa rena re ka bala mo ngwana Kutulo chapter 1 Revelation chapter 1 jwale ke le ready ka madimo ka moka Revelation chapter 1 so verse 9 and verse 11 Yona ba la ka tsela e nna Joane mwana bolena ba go ba le lena e tlaishwa re bušwa re gotelela re le ba Jesu Kriste ke be ke le setlhakatlhakeng se ba rego ke sa badimo molato ile le ntula modimo ke le go tlhatsela Jesu Kriste. Amen. Amen. Right, re tlo bala mo buka ya bobedi ya ba Korinte, second book of Corinthians chapter 4 verse 16 to verse 18. Amen. Right. Yale ga re sa tseba motho ka nama le ge Kriste re mo tsebile ka nama yale ga re sa mo tseba ka mokgwa woo Kana re bala mo chapter chapter 4 verse 16 to verse 18. Amen. Ke ka baka leo re sa lapego le ge motho wo wa rena wa ntle a bonala motho wa teng o fela a mtafjaka ka motho ka mehla verse 18. gobane morwalonyana wo wa dikaišego tša lebakanyana e re ruiša lekhumo la letlago le le sa felego le le fetišago tsohle o tlo ba bjalo ge re sa late tše di bonwago ka mahlo re lata tše di sa bonwego gobane tše di bonwago ka mahlo ke tša lebaka leno fela mme tše di sa bonwego ke tša neng le neng. Amen. Amen. Re a leboga bana ba modimo re ka tšea madulo modimo a tlholofatše palo re tšwela pele ka molaetša wa rena bana ba modimo jale ka ge le tseba mo arabe ke mo re na le a very small series ye re šetšeng ka morago le ka go lebelela dilo gannyane mo lentšu la modimo re le ka go bona borapedi bo ba rena gore na modimo o bo dirile jwang ko morago ka re ba re ke the same yesterday today and forever. Yes, amen. Gore a sa se dirile mabana ka se today and ge re nyako se timele ge re nyako šomela mo modimo a šoma gona se dire go lebelela bibele re dilo tšeo ka moka tsona tša kgale di diretše gore be metlhala mo go rena e re re agišitšwe modimo ga motheo wa baapostole le baprofeta so ge re nyako rapela botse swantse re o nyaka gore baprofeta ba rapetse jwang baapostole ba rapetse jwang e seng re no nagana because yeo e tloriša mo timelong so re mo part 8 ya rena bana ba modimo ya the revelation of Jesus Christ in the Gentile churches. Today ke gore ke a very simple thought ke le ra e bolela gannyane but ke gore re dule mo go yona because borapedi bo ba bose kudu and then ge di fitlha mo part ya le ke monapile bo thoma go ba boima mo ntši ke nyaka re bolele ka our light affliction bibele re morwalonyana wo wa rena wa ditlaišego ke nyaka go bolela ka morwalonyana wo wa ditlaišego our light affliction jale le ka gopola gore last time re lekile go bolela re bolediša lona lengwalo le mo ke tlo e bala mo gabedi ka sekgowa ke tlo no bala mo verse 17 our light affliction which is but for a moment morwalonyana wo wa rena wa ditlaišego o e leng wa lebakanyana worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory o e bibele re wa re šomela it worketh for us jale re badile mo Corinthians ra bala mo buka ya Revelation mola John a re ke nna ngwana bolena moreneng ga mmogo le mo ditlaišego le mokwela bolela jwang ge re ka bala verse 9 ile gape brother le Sufi Revelation chapter 1 ke nyaka re tshwara gore na re ya ka because ka mokgotlo le barapedi ka moka ba tsamaile leeto le a gone ka mokgwa re ka le tsamang kore borapedi ge bo ka sebe ka mokgwa then a se bona verse 9 e reng nna Joane mwana bolena wa go ba le lena re tlaishwa bušwa re gotelela re le ba Jesu Kriste la mo gore o re your brother and companion in tribulation ora ile ba ngwane le fela ka tswalo le mo ditlaišegong isa o na le wena ora ka mantšwa a mangwe o ngwalela batho ba ile gore ba tlo shera
go ba baena mo tumelong le mo ditlaišego le tshwara bana ba modimo jwale be ke no re bolele ka yena taba eo ga nyane jwale ka bana ba modimo ke re no fana matla bana ba modimo because le re la borapedi le a le go direga go sene mathata go na le mabaka a mantši kudu a dira go be ka mokgwa sa mathomo ge re belega gore belegela mo sebeng na ge re belegela mo sebeng re na le tlhago ya sebe kore ge ba re tlhago ya sebe ba ra gore tlhago ya gago le sebe ke ntho e tseng kore dilonyana tše di leng kgatlhanong tša modimo o kware o sekametse ka mo tsona kudu that's why go tla servicing ke boima kore o setse o leka o tutuetša batho ba mo nthong ye botse a botse be sa tshwana o tutuetša batho go tla ko ntweng ye botse batho ba ba seng dilo tlala ko kare ntho ke ye botse mara o bontsha re motho na le ntho engwe e wrong ka ena a ka dira dilo ka moka mara ga tshwile a ye mo selo se se mo fa bophelo o tshwanetse kore o leka o mo emiša o mo kgothatsa o bona di-season ge di change-a ba bangwe o thoma o tla di-winter ba ja fase ba na le lebaka la gore ba e satle ba kwa phefonyana ba kwa kore ntho inside of a man kore sebe ntho wa mathomo se kgonne go dira gore motho a tshabe dilo ka moka tse di ka moša mo thušong that is why ge ba fetsa go senya go tšhimo ya eden ge modimo a e tla banyaka mo tšhimong ntho ya mathomo e besenino ba go tswelela mo nyanye ba re modimo gape o diile ntho engwe re ile ra sepela mola o le se ka ra sepela gona jwale re ka mokgwano re šaekeile bibele re ke ba iphitlhile modimo kore a o nyaka mothola ka letlhago ya sebe jwale ka mara motho jwale nna ke ne gore bolela ka morwalonyana wo wa ditlaišego o bebele gore wa re šomela mara o re šomela ka mokgwa o bebele re ke ka ona o re ruiša bebele re it worketh for us a far more exceeding and eternal gore ngwana modimo a tloge mo tlhago ya leng ka yona tlhago e re beleng ka yona a ba fitlhe mo re reng ke leloko ba ke candidate ya bophelo bo sa feleng a tlo fitlha mo bebele bolela botse gore ke morwalonyana wa ditlaišego ko ona o go dirang gore ditlaišego di go tliša mo lefelong le le gore o ka kgona go amogela bophelo bo sa feleng because di ne le ntho di berekang a dio ba go trainiwa fela go trainiwa towards something ke tlo bolela ka yena Johane gore bana ba modimo Johane ka mmala history ya ga ke morutwana wa Jesu Kriste mo ke na tsamaya le morena Jesu Kriste bebele ke yena go bala mo John ke na go John 22 or John 24 somewhere bebele bolela ke yena o Jesu Kriste na mo rata o feta ba rutwana ba ka mo ke yena na fela a samela mo mafatleng a Jesu ge Jesu ba ditufase ba bolela e bene a le gausu kudu le Jesu then are go le ka mogwa o mara ga o itla mo le yeo ke dilo tša ge le lebeletse dilo mo tlhago mara ge go itla mo le gore o swantse a tsweletse se modimo a mmeletseng sona mo bophelong a pa ano ba morutwana o tlo samela Jesu mmereko bo le gona wa hae mmereko wa gago wo mongwe o ngwala buki ya dikutulo ke se nantse a se tswaletswe jwale ka ge bebele Jesu Kriste a ba botsa ke lebitse di le 12 o mongwe lela ke Satan o mongwe ba sonile yena a tsamaye leeto la ga a fitlha mo a fetša e ba Satan ga botse a bonale mara ge ba ditso ba iketlile go le bose ba bitsana brothers and sisters no sa bona le go le Judas ka mo ka tla dia botse ebile na ba fela ba lebela re ka ba mangwa ka tla dira mmereko wa boimo ga ne Judas gona no ba re go setse o tsene le dintse tse pedi tse tharo a kwate mo pelong as no kwata Satana mo tsene o di intuition ba le mo borapeding go na le tsene ka di direlana re le bana ba modimo ka mo mara go na le dilo tse a motho a no ya mo tsona go na le force e kwa le motho a gone o tla mo nna ge a sa go ke tata so modimo wa bebele a di tla ka bo yena ga setle o swantse a gogiwe bela gore o mo goge mola go na le a certain force ye modimo a swantse a ishumiše go goga ka mola and ge modimo a thoma o tliša force e tlo goga ke yone e bitswa ke ditlaišego tseo jwale John o tlamele bophelo ka moka a ba morutwana gore ba mola a bontshe bile a rata ke Jesu mara ge e setse e fitlhe mo le a swantse a tlo ngwala ye nngwe dilotse tša buka ya kutullo go a tsoga ditlaišego mo motseng ditlaišego tela ka tsona bana ba modimo kry-a modimo ke bentse a ile a mo tšea a mo fitlha somewhere a jo mo fa dikutullo tše mara tlhago ye ya rena e a e dumele gore o ka se kgone gore o tlhankela marana mabedi tlhago ya rena e ne le mokgwanyana o mongwe wa yone bale go le morapedi swantse kuša gore leemo le le bolelong la Bible le go banna ba bebele re banna ba dirile le tshwanetse a se ba no fitlha mo ka gore ba tsena kereke
go na le dilo tse be se di dira go di batlishe mo le mo leo jwale Johane Bibele sa mathomo ile no accuse wa wrongly le history bolana ntho ba mo accuse wrongly gore no thuto ba isone a se yona ba le ka go ba tlaisha ba le ka go ba phanisha jwale o ka nona na re ge o tsore efangedi gabotse o tsore efangedi gabotse o rapela modimo o se ba o dirile lo tsa ka moka ga tsona gabotse a o expect o thata o itse ro feditse gantsi o sa rapela modimo go ka gopolo ya ya tlhaga ke le jopo ba dira so le jopo a se ano e be le monna Bibele re mo sena wa go botega o tsara le but or at sele from the natural eye to the abone the supernatural abone di ka o di mo tlhago a se ano ya modimo a sa yo mmulela le godimo a le bona go le le tshintja ba di dire pele mona go le le ntwe di dirile mo yena mona gore dilo tsa tseiwa gore pelo ya ba botlhoko gore I through emotions gore a kwa botlhoko mo pelo gore a ba di diputse ke di deep gore ke dile dilo ka moka ke se di dire ka morapedi bale ye tswa ko kana then the more I put it the more mathata a gola go na go le o itse re ga bo itse ka ona modimo se ja bona ngwana ka o ge se di kamela ke di nkuketse ge se ke o bana ba wetse ke le bota o sa re bana ba wetse ke le bota yena se re go alwa ha sa re ke alwa bana ke tla re mosadi a mojo rogana ha sa re ke nya go rogana go tle ba go sebisi ba o rapela le yena ba tlomotse ba rujile dipi a sengke re bone motsalo la so kana go nyane nyane monna jopo o tloga from monnola wa go modimo o le morapedi moshireletswa wa morena o tlogile wa go modimo o fitla mo le molele o jile di gore o so wa sengere a sala a le mola a le tse a ke nyaka gore a ke nyaka gore mara go tsebotse ntwe ke a idimela ba ke idumelena jwale re ke le face to process engwe ke sa tlo bolela ka ta because a gone le o motse wa rena wa tlo go fikela the supernatural la se ya bone le tse di bolelang amen that's why Bibele a gone ngwana ka go tla mo modimo a sa mo o mo tlepe re chastising gore re ngwana o molo mo atla mo modimo o sonje a petse thupa e se ka bana modimo no gatla go chaela no gona le ntho ngwe ka mo gore tlhago ya rena a e dumelele wena e tebela re ka kae o dira di commitment ja o se se ngo tlo se dira o dira madita mabila mararo a mathomo sa sopole le la bona le o jule ke mata la bo tlhano go etse morago back to that thing e bitse o palla jwale ntwe modimo a tlo bereka le wena back and forth ka bona le photo la le batle wa tla o sa tshwile ntwe o boela morago go tswa a e bereka mgo modimo so ja a tlishe mogwa wa go gone go phegelela jwale le mo le dira motho a gone go phegelela bona le ntwe e diking ka mara Bibele a gona le peu ya modimo ka mara bana ba modimo ntwele ke yona le tsi e gona go emelela le se modimo a senya ka mo philo ba mara a o no fitla mo yona fela o fitla mo yona ka morago e o tshitse mo philo wa nana wa bona Bibele mo la lengolo lela ke sa bolela ka Johane re ke botšile ke lengolo lela mo verse 16 for which cause we faint not ke ka baka leo a re lape but though our outward man perish ere motho wa rena wa ka montle ge yena ekwa yet the inward man is renewed day by day jwale go bontsha go na le process tse pedi ge motho wa rena wa ka montle go na le di mo kosha motho ka montsha fela ke matla a sa gona go dira ka mo wa tseba o ke tshepa mabioko o ke tshepa matlhale o ke tshepa dirisene ge di tsele di tsoma go bontsha di a fela jwale wa bona re botse mana motho a na style ke di ntse ka mara go rapedi e padi the more e pala the more o le wa ka mogare a tloga ke ena gona go ba le matla go feta o gale go nyaka gore o wa ka montle a kokobetse jwa modimo mo kokobetsa ka this light affliction jwa jone o ka nna gana ngwana morena ile yena o se a ngwa le buka kutu ba sa tseo kena se ntse ngwana sipilitse le bo Paulo se banna ba modimo a se ba se botso ka mogwa se kwele yena o ba se a ngwa le buka ntwa mathomo gore ba ile ba ba swara ba ba isa mo lefelong jwale ge ba le ka go ba phanisha ka mekgwa e ke ba bona gore o re a moapea ka mokgo nako a la bolela taba tsa modimo ro se mo apea re nya go dira ba pholoso ba bangwe ba ka moka ba tshabe taba ya pholoso wa motse ba mo lakela ka mo piteng ya makhura wa ka history the Matthias piteng go ya oli ba bidisha oli ya ba ya thunya maphelo jwale ka lona gana mo pelo ya ga go tsamaya ra re e botse re bolela mara ge e be le wena ba laeta gore o wa butsa gore le nka peya bana o ba le betso le diang ka nna ma ba re go mo o mola mopoloso o mola motho wa Jesu Christ o go mole rutsa dula ka mo o kwa motho mo makuri ala thoma futsuma le nya kwa batho ba modimo ene o zo le wena mo o ga dikile di lwa ke
wa kware ya ko kai ai wa bona makula to bere kana dinaiwa diputiti la ba le tsona bana ba motho ai no ba ka mogao e be le motho bana ba motho mara modimo ile a so gore a mo crossise di limitations tse dingwe tsa tlhago ke lolo tlhago e rata go gana ka diso so modimo ba se a dira gore a lwe le tlhago ya e fenye mara go le le tse di go dira gore o lwe le certain things tse lolo ge o na le tsona o kwa o le protected o ikapetša ka dilo go ga tšela di ge o kwatše dilo tse di le mo gausi kwa re ba le gona ke dutse botse bale modimo a nyake protection ya motho o se yo protecte ke ene bale le tšhonya di tlose bale monola o le a re mola makhudi a bete gore a tshoga letshogo la ba la tsamaya a ba bona re botsebotsa ke botswe a tshwara o yela ke re le gore e a bela e tshelela ko dimo o itshwara jwale ka maso a ba kwa re jehova o na le nna ka jwale ya ba o tloga mo leveleng o thoma go bona se sengwe e seng sa motlhago gore a thoma go ba le confidence a raoa mo jehova o na le nna gore a fitlhelela tiišetšo eo a fitlhelela tiišetšo ya gore modimo o na le ene bale ge ba montšha ka mona ba rena ba to the next level ba montšha matlhwa jale o ka no nagana gore bale ge o bo o bona maabane today o se sa bona and ke efangedi ye go dirileng yo ka moka batho ba le ba bona ba rapela le wena ko wena o ntšhitšwe matlo ngane ba sa ntšhe matlho ka moka gore o ka ba le dipotšišo tša rona why dilo tše dinyonya ka nna mara is because modimo na le ntho ya go ithuba jale the outward man o soke a tsamaišo ka ra dilo and then johane mola a le ka mokgwao mola a peilwe kore le ena bela a butša mo ke tlo nonya ka modimo fela ba montšhitše matlho jale ba fetša montšha matlho ba moiša ko setlhaketlhake tsa patimo mo re balang gona mo a sena motho wa motlhokomelang and mo go tletse dinoga le diphefeo ba re phela mo o ka no nagana dilo tse be di tsamaya ka mara monnao kore ka botsebotse ge ditho tse di ka wela motho le gore modimo a šome le ena tše ke heart attack tse kore o tlhokofale wena self kore menagano ya gago le dilo tse o tlhoka di-answera mara nthwela moprofeta modimo o re gabolena o re a man under strain will bring out his best and his worst kore ge motho ka mne ka fatshe ga kgatelelo ye feleletseng ke mo kgona go mo kwa gore ke yena o dirilwe ka material mang a kere wa bona kore ge o tsentšha motho ka fatshe ga pressure bale modimo le ena ge a tseba re go na le ntho ya gage ka mogare ano go letsa o tsamaya mola o rapela jale ka ba bangwe ba o lotsa borapele o tshwanetse a presse gore ntho e le leng ka mogare e be yona e tlo tswang e respondang ke yona e ka kgona go emelana le se modimo a se dirang jole mola ba molatletse ko patimosi kore le yena a sa tse gore future ya gae ke ko le yena bona ke motho ke a phela and o kgona go lemoga in that process ga a le mo lefelo leo a sa bone kwa yang go sena wa motlhatlhang a latlhetswe mo gore modimo a monola ba dile mola for 2 years go ne le tse modimo na mo ruta tsona ebile le dijo o bile a thoma o lemoga gore modimo o kgona go mpha kore a ba thoma go bona gore moseleki sa bone go bona ebe se ntwa ka one ka gore a jone ke fepiwa a tse go fepiwa yo mare o a ja and ge a tlisitswe mo leemong leo modimo a mo tlisitse kutullo e nna le wena re tshwere today re tshwere buka ya kutullo the revelation e filweng Johane mara e ngwadile ke monna wa sefofu mara Paulo se ka mola or this light afflictions Paulo se e be le monna re tswe a badile a rutile ke bogamaliele right a rutile ke bogamaliele a ithutile jo ka moka je kwa di rutang go le le modimo a mmitsa re Paulo se ka mongwana go bontse kutullo go bontse gore kereke e šoma jwang modimo a se a mo lesa e jwang o ile a mo tšea pele a mo latlha fatshe a kata ka pera ya wa bona a ya Damascus awa mo fase modimo a mo foufata mola a foufaditšwe ba mmotsa go lena a thoma o nagana gore ditlhagetse ke ga o botsa ba bangwe le a bonana ba re eno bana le bona ke yena o ile mo pereng ga a sa bona o boditswe ke motho o kwele letu le bolele le ena ntho eo bana ba modimo a se mo tlogile a lefele gore demmo gore modimo a kgone go bereka le nna a di tliše mo se a se nyaka mo metlhe ya rena re sentse dikwešieng le emo le tlo diregang ka mara maphelo a rena individual gore go na le pressure ye tlo tsena ka ra bophelo ba gago and ge o le gore o material wa modimo o tlo dula mola wa sebe le boyo wa no emela gore modimo a dire sa se nyaka mara ge o ka re o thoma go katelela ke pressure wa thoma ba dilo tse kwa kry mongwe o sa tshepang
uri modimo tla kwishisha modimo a tlo kwishisha ga go thuse go bona o tsoma o palla go yema ke ga ga la re ka no go se ngwana modimo that is why o behave jwale ka modira dibi o wetse ka khatelelo bana ba modimo le etela bra pedi so Jesu Christ himself is the captain of our salvation o tlile mo a se a tswalele ka mogwa ka le wena ka thato ya monna le mosadi o ne o tsetse ke mosadi a sena monna jwale mara still go le jwale a tla mo ba re modimo o rometse morwa o tlile mo le morwa wa modimo mara go ba morwa wa modimo ga a sa no gona go wa tse go no ntse di powers a bebele ka dintho tsa re tle go fola go re police e tswa mo monneng ola a se a di o tswa tse ba re ke nna ngwana modimo go ra a di ngwa tshela batho police o ile a betshwa go re mmelo wa go wa tishiwa go re a ba le affliction tse le ka tsona. The more I ever afflicted, nama ikokobela motho wa ka re ke gona a tia every day. Le tsara bana ba modimo. Jwale bophelo ba ngwana mo ba le tšatši le letšatši. Ke re ke ya modimo o thoma go morao, a seng ke be mohuta o mongwe wa batho. Mohuta ona e bile ona o. Bebele ke ba le nna ba kitima le ko mashokeng, go sena mo ba robalang gona ba nyaka ke mebušo ya nako eo ba tla ishega. Bebele ke ka tumelo ge ba kgona go dira mara tumelo e so tumelo go ka lebella go morago modimo o ba tseba ga botse o tloa ga setšhaba se sa gage ke nyako ka di application di bereka eng the more di shuma modimo wa bophelo ba gago di gatella mmele wa the more o kwa botlhoko ebile le mohlomong ke le balele mangwalo a batho ba kwa botlhoko gore le gone o buša re botlhoko bo bereka jwang ge o dira ntho e botse ngwana modimo ge a dire motho ga a senya go ka se mmotse wa tseba o dira the whole thing e be worse polo se re ga ile ngwala le lengwe la go baba le ngwala la ba bangwe a fetša ba ngwala lona a ba botša re lengwala le ke lengwale tše lona ke a tseba le lekgopisitše but it's in a godly way gore dilo di loke o sonye o tle mo sebeseng dilo tše di kgadiwe o itšhatšharele go itšhatšharele ke gona o fenya motho wa gago wa ka montle o fa motho wa gago wa ka mogare chance ya a kgone go ya mo lefelo le modimo a le nyakang ka re bebele tliša mebele ya lena e be sedimo se se phela jale mmele wa gago ngwana modimo modimo o fa lentšu o goga ka lentšu o fa lentšu go thoma dumela lentšu mathata a bo lentšu leo a etla jale ge mathata a bo lentšu leo a etla go nyakega motho a tseba gore modimo šoma jang gore o se ka batla gore o le ka fase ga kgatelelo ya borapedi bona a o mo leng gona ka baka la phoso no modimo o nyaka o le moo ke ra go bonagana gore motlho mongwe wena o tsena ka fase a leemo le leng ka baka la gore go na le ntho nngwe ya phoso a go le ntho ya phoso go ka no puša fela modimo o šomašomana le bebele re all things worketh for good gore modimo re a go ntšhe mo kgweng wa go nagana selefase ke ra ngwana modimo ge moša a eya mo mopela lewatle a bile a emiša le pata ya modimo a lewatle go bulega ge banna ba tlile le bona kgopolo ya mohutu a seng ke cross mo bona gore monna ka yo emiša patla lewatle gore o ba kwagala re o nagana ka se ka mokgwa mongwe gore se different le batho mara ntho e motliše gore a nagane ka mokgola a se ka bagala gore o ba lunagane no go le training ye modimo a mo file yona modimo a ka tsoga šomiše an untrained man ka ra leeto la so o mo gapeletša gore a dire dilo tše le gore a di nagane ke batho mara gore o dire dilo tše di sa nagane ke batho gore o isiwe to the extreme jale re ke ba le lengwalo bana ba modimo ke ba le lengwalo la Psalm chapter 34 ke nya go bala verse 18 le verse 19 ke nya go bolela our light affliction John o bolela o ngwalla diphuthego o re ke ena o na le nna le modi tribulation o re companion in tribulation ka mokgwa o a fitlheletseng ke revelation ya nako ya hae ngwana modimo di ka rutswane o tlo e tša re wa di ikwa ne mara bosatanyana ba mathomo bo itla di-principle se tsele o di rutile ka moka tša lejo kry o di latlile fatshe ke bolela ka dilo tše dintšhi fa ke re ka di ruta re ka bolela ka leemo la lehu re ka bolela ka eng re ka bolela ka mentšu ya basadi re ka bolela ka meaparo ya banna re ka bolela re le rute tsona ne le tlo re amene ka moka lena ene o mongwe lena tlhokofalelo o tla bona le ke dilo di diang ke ditaruta bjale ke tšatši le o nyaka rena re kwešiša mo le re be re go ruta yona o le ga botse gore amene mo yona bjale le tlhagetse wena ne golo tše le re di boletseng ka moka o di tlogetse o ratha sekgwa ning o dirileng o kerile tloe re o botša keng sekrapele dilo tse re di bolela from long kore go le dilo tše dingwe o di tshwara mo tlhogong o di tshwara mo kgopolong ge modimo a ka se go dire samtse go di tsene
Kana koye ya ona shitu yemele le mathata. Because ukasi yemele. That this light afflictions di mola di tenche ko ra botse light affliction ki ona e gona go separate. Bona o dilwe ka eng. Go mathata tsa bona a gona go bontsha material wo o dilwe ka ona. O dilwe ka material ma. Yona a se ntwe mpe bana ba modimo. Kara eno re morwa modimo re a tla re fe bophelo a potileng jana le bophelo bo sa feleng. Ngiri ke ba ila fika mo re ka mo go ke tlileng a no fitla jwale ka motho a ya mafase a re ke fitlile then a thoma o fodisa a dira tse di fodi ka mo ka mora a re ke ba fa bophelo yo ba bile tsa go plekeng wa fitla ba ga shaka bophelo a se pele mara a se mo tsuka mo ga bophelo yena self ila betla gore ntwe leng ka mogara e tswe ya power mo la sena sebe e sonye e tswe a tsamaiswa mo gongwe a betla a tlaishiwa Kaisho ya itaishicho ngwana mo mdimgralo ho ka kwaro o tlaishicho thomana koma ape bibili ba ile ko kheba yo motshwara Jesu kheba ya motshwara ba motswere ile re kina go tsa manje mo kheba ya motshwara ka ba ile ba ya go tshimo ko na yo rapela go ne go serapana le ba rutwana ba motshwara go thoma na kwa ne ba motswere ka yona bana ba modimo a singa khuji munno gore ke ga ragiwa a bethiwa a ba ishiwa le go gore boshego ge ba nna ba ditse mo mellong bo Petrus ba la thulo go la tsene mathateng ka go ba hasa ntja tla ishiwa ile ge e thoma go ba nna nya fru nine ya rena ya nako ke re na re bala nako ka mokgobo ba le ba khalene ba re iri ya boraro ba raro ba bala go thoma le tjatši le thaba ka 6 7 8 9 la one so ge ba etwa bebele le tjatši la ya la fifa ba motswere maabana na ona boshiu ka moka a betwa e le re ba ntšhantse e botse ka maraga ntho ena e tletse mo lefatsheng a tle ke yona wa go bele wa sene sebe gore a kgone go tsweletša jale ke nyako bolela ka gore kutullo ya Jesu Kriste mo diphuthegong ge mengwaga e sepela go thoma ko morago tla mo dilo gona a senkebe ka tsela e nngwe tsela ya morapedi gore a kgone go tla mo modimo a monyaka gore a tsene ka radiotse a ska tšhaba o tsene ka ra tsona because a o tsene o le teng o tsena o na le modimo because modimo o na le ntho nyako e dira mara ke re ke nyako bala mangwalo mo ya re kgone go bolela taba tse Psalm 34 bana ba modimo dilo tse dingwe re di bolela thero ja mohutu a di easy o di rera because jwale o botsa bana ba modimo re gore mo ba botsa ora ora bona gore motho batho ba tloga gae ba imetse but if batho ba ke be ke sa e servicing mara ke noya wa tsaba maybe modimo tla bolela le nna o bona o tloga gae a tlogela lo tse dintsi o tloga jwale o tla mola o imetse o kole botlhoko ka lo tse di mtlhaela jwale o tla servicing o expect o mmotsa re modimo o rata ngwana o kuka o yama a bontsha ba bongwa ka moka le go gaba dira a ditla mo mmotse ntwe mmotsa re modimo ke o papata o botsa motho a babelwa mare ka mokgwa o ga botse ke le ka go tlhalosa yona ntho e o babelang gore ke yona eng a so tse bebele di kgatho tsa molodi ka moka di bia ka ntšha ke morena a gone ngwana modimo o babale ka moka a gone ngwana modimo wa ile a dira a big thing mo pele a modimo a ba tswelela ka ntho engwe ya modimo a e šomišang ntle le gore modimo a mo tsamaise ka ra lefa Abraham modimo tibile ga botse re go dira setšhaba ka yena modimo a se a no mo lesa a thoma go dira setšhaba ka yena no o ile a molosa a tsofala pele mala a tsofetse gore pelo ya gae ke a nagana gore leemo la ebe le le jwang gore a nagana gore mara gore ke bile lesogana ke netse kgarebe e ke e ratang se phetse bophelo bo bo botle ke lekile o dira dilo ka moka tseng ka di dira jwale ka motho mara jwale bona leemo laka a rena bana a rena eng gore a iputse mara gare ga batho ka moka ba ba nang le bana mo le baratho ba ba gae wa yena gore o iputse diputišo ya ba le ene le bona ba bolela ka nako ba fela ba mo gopotsa and wa tseba gore pelo ga ya ba ya dula botse gore wa tseba ke se bophelo bo mfileng sone mara ngira o ya molela matho mo la kole botlhoko ba re kole botlhoko la mafelo modimo a theo a tla Abraham jwale go biditse jwale e be ka ba putsa mara modimo o bo e kae mengwaga e ka moka sa mpitse nke bo di ile something jwale bona ke mo kae ke ona o itompitsa
ummitsa le ka mokgwa o ka modimo ba ntša monya gore a be mo lefelong leo mara a le mo lefelong leo mola ba re motho o tsofetse that's why bona nako batho ba bagolo e re bereka le bona ka efake le go bereka thwili bona ka mangwa ka re Abrahama a na le 75 years modimo a se a re mogala e bana wa ka awa a re etswa a bitla a le kwa ntša tsofetse modimo a mmea no 25 ko kare gore khale mara modimo o dira nga mogala bola mo senyo mogala wa tlo pele o tlogina o ba se mo fa ngwana Abraham wa tseba ngwana ko di bone jale o tlo sokola le matsong a musi gore bana ba modimo ge Abraham ayo ba le ngwana mola gore dilo tse di tla tsama ka maratlho ya hae le pelo ya hae botlhoko bo ile ya bokwa a ba fika mo amogela ro bona keng lo jale facility a se tsona ke tsela ya morapedi o mogolo mo wela go ntse o tsamaya wela o ka fika mongwa kwa di fisha o fisha go rwa ke gore bana botse botse be re ya ka ra efaledi ke anana re botse botse le wa kereke ngebe ke tsibile ngebe tsitsiki ngebe ke tsibile kereke dale taba ja tsane ngebe tsitsiki marwele o ile ene go nala go mela morago bona ke ka ke gole jwa modimo a o tlo mo le mo gaufi wa za o tlo tshaba o di a re ditšhomi tša o di saba ona ka moka a tseba re tšhomi tša ke ba ba ka mo kereke o tsamaye le bona sona o ba botse ba le ba ko lefatsheng o ba botse re le ka sempone mo dilo tša lena modimo o theeleditše ka ronye ko tlo bereka le wena le ka sampone mo dilo tša lefatshe go fetša o ba laela ebile o ba bontše re o ka saboa jale o thoma le le kako ene wa nana o ba butseng ene wa nana o kry o le mogare gore nako ngwa o tsore mara go diriwa eng ke ka mokgwa modimo a šomang le batho a gona jale leemo la gago a se le lešele kry leemo la gago a se le lešele ngwaneso ga botsebotse go o bona o le ka mokgwa go mo matlong a modimo ene ke a bala ke tlo bala Bibele mo ke bala mo ka sekgowa Psalm 34 verse 18 and verse 19 the Lord is nigh unto them that are of a broken heart and saveth such as be of a contrite spirit. Morena o ba gausi ba dipelo tse di robehileng nka le morena a sa yo ba gausi le batho ba dipelo tša o loka a emela he dipelo di robeha pele o ra pelo e robehileng o tseba se seng ka yona wa e swara and wale because pelo ya robeha ke ga botsebotse o nyaka e robehile because a se ka baka la o lwa le wena pelo ya gago ge e dutse gana ka dilo is because ke tlhago ya gago ya kgale e le gore ke yona e tlo ganetsang o tlo faletsang o direla modimo ka mokgo a nyakang and o ka se ka ba qualify tsena go le godimo jale modimo o direla tse di roba pelo and ge a bona ntse di roba pelo ntse kwa botlhoko nako kwa botlhoko ba nako go padile Bibele o mo gausi le wena ke Bibele re bua jale a ye ka se rere ko stadium batho ba tletse o le go ba thabisha o ba botsa re the Lord is upon you a go ya ba tsala o ka se ba botse nnete re ba le mathaka bona batho ba ba pholotsho ba ka ra so ba botse nnete they commit suicide ba dia lo tshintse le ba dira di ba di because aba o utwa le tlo la re rapedi a le ka mkhola ba le utwa ba le butsang ke mono la o rera no mono la ba botse nnete ya efangele Bibele re ge o nya go tsamali Jesu rwala sefapana wa bona taba ga o sone o fitla mo o ikwishang ntho a re gane megao ya modimo e gona pat mogao wa modimo a o yotla ba e gore Bibele e reng ene ka gore modimo a ba tsamela batho ba ba dipelo tse di robegileng le meboya ye kwele mothoko verse 18 the Lord is nigh unto them that are of a broken heart and saveth such as be of a contrite spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. Well, modimo botse o nyaka go tšea a go bea at another level, but a go go bea at another level. Karo o na le tlhago ya gago ye go bile ka mogomongwe o nyaka ge dilo di dirwa so o nyaka batho ba bolela so le wena o nyaka batho ba o dira so o nyaka batho ba o tsamaya mafelo a maso jale dilo a se modimo a nyaka mara modimo o nyaka go šoma le wena jale go sone go be dilo tšeo di tlo roba tlhago e ya kgale and e se ka bala modimo o nyaka go gobatsa modimo I know the thoughts that I have about gore ke le fe a desire and mara
o so ya dire o so di aromele dilo di tlo roba tlhawe ge di roba tlhawe o a batamela ge o dumella le di roba tlhawe bibele ka ra di Africans aso au do tswa eri delivers you ma go deliver ke modimo tso ya in sense one o tsia mo o bia to another level. That's why bibele di tlaise go tsela di bereka go tlosa di re bia mo fa di re bia mo di re bia itseding ya eternal jwale ke leeto la morapedi la aba fitlhele lefelo le modimo le nyaka amen gona le leemo la motho wa o rapela la go loka be ke buletsi ka Abraham e be le moluki a sa tsenye selo ba gore a fitlhe mo modimo a monyaka modimo la mo tsamaisa ka radilo go fitlha mo le pelo ya gae ke le ya kwa botlhoko ge the more pelo ya motho e kwa botlhoko ka baka la lo ke dirang ke efangedi ka marago pelo ba ke ka baka la modimo wa shoma re ka ba le Psalm 51 kana go mo ke re khwetsa batho ba e gona ba le discourage ba sa le botse so no kona motho a bolele wena mara a ija pelo efangedi e mo diretse taba Psalm 51 verse 16 and verse 17 e bala ka mogao ere for thou desirest not sacrifice modimo ra ke nya ke tlhabelo else would I give it ke go lo jana ke be go fa sona tlhabelo seno thou delightest not in burnt offering ibile a nya ke ditlhabelo ke di fisitsweng. The sacrifices of God are a broken spirit and a broken and contrite heart. Oh God, thou will not despise. Sacrifice ye modimo a inaka ge no ba gona le sacrifice ye modimo a itlhoka ga ile beletseng mo nna a ile beletseng mo e modimo a nyake tsela tsa go ra o ile ka tlhabelo se ile kwale fine ready bona tse e sacrifice ye modimo a nyaka that broken heart le moya ola o kole mothoko kar moya ola moya wa tlhago modimo se ja go fa a new spirit bale mara ge moya ola ka re o bele go ka ona o go di pedi mo otlhe mara a botse nama ya ne kwa motlhoko le moya kwa motlhoko a se modimo a berekang ka tsona go ne le soul ka mare e le re a safara ka baka la spirit se o kwa Paulo sa bolela re ka mogare ga ka kenya ka go dira go loka mara mo mmele wa ka o le ntwe mo kgaletse go dira go loka kenya go rata bana ba modimo ke go dira se kenya go dira modimo a o di dirile tse wa safara with it bale go na le power e tswa ko modimo e tlo roba dilo tse ge di roba mmelo ga be di kona o lla ba o se nyukuse go na le ntwe e leng ka mogare ge modimo a ya go tsia mose modimo o dirile o boletse gale ka Abrahama a bolela Abrahama a re bana ba tloya go lefatshe le leng ke tlo ba ntse ka letsogo le le matla a bolela ka mose ge mose a bele go bebele re batswadi ba bona le ngwana wa maleba ba motsia ba tseba ngwana a gola ba mo fitha pressure ye batswadi ba bile le yona ka mpho e modimo ba file yona kore ba iputsa mara ngwana o re le wa maleba mara re bile le bana se ke ba business trouble ka o wa maleba yana bile a tsentse ka ra dilo kore motswadi a tsena ka ra mathata mang kore kgopolo ya ba ye ma bona ngwana ape e le o tlolla so ka mo tlodi ela rena bothata ka mo inyala room ya go metsi a se kgopolo ya tlwaelo gore o tšhabiše ngwana mo lešoneng o mokgwa kwena a se kgopolo ya tlwaelo mara ke kgopolo ye nngwe ge modimo a fetša go driver to a sport go thoma go tswelela leteng di le gore a di a tlwaelega and go ka di bolelele batho ba ile gore a se ke ba tsene ka rang tsene ka raena a ba kgone go tseba re fitlhile jwang mo ke dilo tse di driver ke modimo and di kwagala e le bogafi mara se bogafi ke ka mokgwa modimo a šomang ka ona ge ba beya ngwanola mola a tlatse wa sheko lapeng la fano jale ge mose a le ka molena go la botse ba mmotsa history bomma ba fela ba mokukanyana ba motlhaletsanyana ba mmotsa banaka tse ba mmotsa ntse ba sepela jana morodi a faro a le ka kwa sa bolela ba fela ba mmotsa le lesea ba re ngwana kape wena ngwana motlholo modimo duleng o ba le mo boseng a ba gola ba moshimane ga bose motlanka a modimo mara ile ge modimo yo motshwara ra modiriše le tše modimo a dinyakang a sa le mmotsa ntšha batho ba retšwele ba le moša o ile a tswa ko mošata kitseng a kitima desetseng kore awa a tsoga kore a ba kwa ka re wa tlhokofala ya ba re a tlhokofale a ba tsoga kore ga yo fitlha ka kwa mafelelong ka kwa ka desert di-question tša bana le tšona ebe di tša modimo fela kore bomma ke bona ba mputseng ntwe bona ke kitima ko kae
modimo wa borapedi go kae a nyone bona ke tsene ka re lo tsa ma bona ke wala le ke marwele mo enna se go le so gore a thoma go gore a ishiwa to the extreme modimo a mo pushanya ga yo ka go median o ba tsa le mmaka a le ga botse gore a fika go media de kwala go tsa labana mo lebelela se a tla senya nako a re labana yo mo lebelela a bona mmuso a bona right ibile ka re wa pelo tsa kwa re peta utwa go bogoshi itla bibele ba go ka bala le ngwala bibele ba ya repeta that's why bana ba ja go re ba fitla go repeta a se ba fina legate le bona e re ba ya repeta aba kwane le mo shedini aba munyake at all aba kwanle shepherd that's why ba tsretse sita o ba le mo buka Genesis ba le ba kwa ba ba di khusole ba di ye konte arabanya dibo wala ula ga e tswa mola go ditse se ya repeta la bana mo lebela bana go itam disha di mkuse gore ya ba o betshelo la fa gore o to mo gore mara wa ke disha di mku modima go prepare gore mola go le motlhoko from all directions na bela gore le na a fila re mara a ke sa tseba gore wala a sa tseba ne modima tswelele di supernatural tsa modimo bibele re ge motho wa rena wa ka montle a ekwa motho wa rena wa ka teng o ba le matla ke ka mo go iberekang ka ona motho wa gago wa ka mo teng o re a tlabele matla go na le dilo tse di tlo dirang ka mara bophelo ba gago go ne le tse di tlo dirang ka ra bophelo ba ka ebile se di thomile re bolela ke di go bia mo balance jwale nna ke re ngwana modimo se ka wa lose courage jwale John le yena o le gore a tla fitlhe mo ngwana le tseno mamda re kwa re phina ka John a se go be ka mo ape mono le e ba sa mo dire operation ya mara e ba mo ntsha matlo e ba sa mo thabele ka selo ba ntshe ba go ri ntwa tsene ka ra yona ga yo tswa ka mona e tshwagele ke fange di leso go nga sa ba le matlo mo philo bone ana hana Jesu mo tla mara mono le be ke na le yena be ke phela le yena nra tsa kudu ene mpuitse re go ba le nna gore a ipitshele mara o ile a re mola a gore mola pila ga e flowa ka modimo right through anya ka modimo a ipitshele mara modimo mpile lwa mo a se sana matla ke mo modimo a bona getse wona mo profeta wa nako ya rena bona ba modimo ke nya go dira ke tswaleng mo profeta wa nako ya rena ne ga bele gore a tla kgone go ba messenger wa file dikutulong o ba motho mo go bole bra go Paulos wa zo Paulos gore a tla file dikutulo tsana le tsona the same thing li sieta sela sa mo phadimola sa mo latla mo fase matlo ga se a fully complete ko Paulos o ba le problem mama go se ba matlo a botlhokwa Paulos ka metla ba ga la a tlhalosa gore a feta o dira dilo ka moka a feta o dira dilo ka moka matlo ga le botlhokwa a feta o rapella batho ba fodile ba re mothanga modimo bona re fodile a ra ba lebela ka matlo a ena a matlo a le botlhokwa o re ra petse modimo ga rara modimo a motjara mogago wa ka go lekana matlhao peine yo mo matlhao e bile ke nna tšatši le go sokolla kwa ke o fatlha bentši ke tseba le diana se ka di o tla ka phoso bentši ke go preparela gore o tlo wana mo ke o nyaka o sa bone botse gore dikutulile tše go fang tsone o se ka ta di-mixa le tlhago ya gago jalo ba re go fetša gore ra molaetso o mo botse a feta mola ba our brother precious brother Paulos motho mongwe ga yo felletša molaetso ya ba matho a peina gore o šija yo tswalela bana ba modimo re tla tswalelana mo a le mo bothatseng ge bona ba thabile ba re kwele yena o ka kwa thokotšela o mo botlhokong moprofeta wa nako a tla kgone go fitlha mo a ba moprofeta wa lo je re di bolela je re di thabelang ka tsela e kakaka sa motho mo modimo mekile gore o belega go lapeng le lengwe la go se ditšhelete a go la boima jwale ka ngwana sekolo o ile a ba le di-complex tša teng ka mara tsona tšele ke ile ya mo dira a tšhabe dilo ngwana o la sene diete tša go sekolong mongwe ba sa tsere ba dieng ka yena ke ba sa tsere ba mo apešeng hempe ba no monyakela blouse ye ngoso ya mosadi so a ke tsere mae ore ebe ya kgale ba mo apešha ke a le sekolong ba mmutsa bana ba sekolo a tswelela ba gore ge ba motsa ba mmutsa a o ka pereng ka pelio fetsa basadi a rawa e ke hempe ya ka ya se indi gore a le dipolane gore ntwela e mo kwesa botlhoko bana bangwe ba mothea e se ba mothea fela
ya ga di jwa dio kur a pelo ya dula mo leo ar mo la le ka mo leo na go mo aya skolo ke ga sene le ka hempe ka mo go ke bolela a di blouse le e be di tshila go ne se khapa se mo tsa hempe ya o mo so se khapa fela a se wo are ja se mo di ke se khapa se tswele di jwa mo di majas wala le ka mo tla se t-shirt di ruta e mona au brena thola ja se wa tsaba la ka thola mo go pa yi ke mmele fela ka wale t-shirt ina no ke kwa fisherman ke kwa tonya me aro kwa tonya ya ba rona le what you call ona le stofo sa malata se dikhuba ba ngona go fisherman kwa tonya ba re ta William ba mya mola ale ka jasi ne most of mola o ka e tsi ke se ba ra se tu o futuma la nyala taro chabo tsomo are ke mo ke le mo be mo ya re to ntia ywa mtwela ye modile ntwe mo ile ngwana gore a gola ka bophelo bola ba o tseba re gore a se khole go phela bophelo ba bana ba ba ka gola wa tsa bana le pride ba go bona bana gore a gola mola a le ka fasana a ke kwela go sebetse modimo ba monyaka le ka mogao ngro bona le kokole la ola ke compare le batho bana kwe bibele re ba ba bitlo mo efangeli o re lebelle mara le na se ba bantsi ba ba bothata le ba ba bothata ka mo metsi a ke tsena bona ba tswa tja ka mashi ane batho ba ba bantsi mara bibele le lebelle ka mo di bitlo nga ona a se ba bantsi ma ole ba ba bothale ka tla e re Jesu Christ ga bolele o bana ba le fasile ka bothale ba feta bana ba mmusho the children of this world so modira divi o la ka bona ka a se se ba e mona mutola o ta o phala ka le tshidintsi ku yela mo ga ila ro to phala o tlo gitsi male mo level e tile bona o tlo phala ka batho o gro ditse mo ya rena re rapela modimo a re shumishi ditšhelete go shaina o tlo phala o shumisha tšhelete go o tlo phala ke motho o dula mo lapelo ga ya ba go left and right ke ka mo go modimo a re agile o re agile so bele ga o skwa ipia mo plekete le batho ba modimo sa tsena ka bona that's why le tshwaro go tlhanga ra borapi ntse ke re ka se di bolele so re tlo kwa botlhoko re tlo ba discourage mara re ka tseba re modimo shuma so re ka re fana mafaki re ke ga kae ba bangwe re credit scholarship mo go ntse mo nna re sepetse hona mo go mo sepetse hona ge re fetsa dilo di tšhala di dire wa di tšhala bana o diregile mo go le mo ntwengwa a dire go sno ga tsoga gore go sno mo be ga ka ba ja batho ba le ka moka ba isa o batsi ba isa di scholarship o feta go ga tsoga no wa bitsa mara ga go dira galang o ya kwa go tsoga ngwana go shala go dira le batho ba modimo nna ka di ke nna ke isa ke kwa go le ntwengwe ntšha bisha le diri botse ntšha ka mo disa ka wena ngwana modimo a go fuka mogole fase le fanga wa bisa ke ngwana modimo a se botlhola a se motho wa makadi modimo o bereka le rona ka mogore re scribe papeja le batho ba lefatshe la ka ke moshimane o le re gana le 14 years go ile go le dira ga tlhagele ke kotseng o tšomi ya hae ka phoso e ne o lokolola 2 years mo kgaole meshifa ka moka mo morago ge o bo mo tseba ga botse mothanka modimo wa nako moshimane le a hwa ya hele a hwa ya hele ga botse thuya o bona dilo ka kwa hele a boa jwale na ga na gore ge ngwana na le 14 years bile se tsa jo boa ka hele ga itso go elelana ka kwa bila buile ka mo go tja tlhaka ke nya ya o loka ga go la o gola a go le go sepela botse o ba sepela a change le side gore ba tsama ka mogomongwe mishifa ga ntja go dile ka nna kwela gale bo sena le tja go fodisha ga botse so go sena treatment e botse so o fonile ka mogwa wa segale dintho tja go se fonela go tshwanela ba fela tsama ka mogomongwe a go di a go tsama ka mogomongwe ba ba motseba ba tsama ka mogwa modimo a prepare mo tseta wa nako e a mola ile le mathata o sa le moshimanyana jwale ga thoma jwale a re a fitlha mola e be le ba bantshinyana bana ba go ba thoma go tlhokofala papa ga ya tlhokofala gore batho ba thoma go tlhokofala mo gae jwale monola a thoma makala ene jwale modimo ka mo le ene office o thoma mmontšha dipolo le tšedimo o ma ke ntwe ngwe bela le nna ka modilo tša ka di tsamaya gore o mo gare ye ile ya mo feta gore ye ile ya mo feta jwale ge go ba le lefula ka 1933 lefula le ile la tlhagesa la toropo ya go bona di-flat
Well, even Munna to my Hindi manual, Atanaga Skepenia size, Tartamula, Kakama Chuchaba, Twadrangajra. How walk with a little Hanagoa Karaka. The Casimo, Traffic with a but about no Vati, ambulance. Masadi Ulava, Munoya, Tushamaja, give me some 2 days, Molotova, I will have a third when I, Param Saja Ulava. Cold jelly, I did a trunk with a Mulina, Natica was special like a regular Musajuapa. I developed Musajuapa, naming a Sala Bukilevo Papai, naming Bukilevo Provava, Vijalevella, Musadi Wapa. Azar Musajuapa, Gulen Musadi, Musadi Wotofa. Either I'm into a mobilium, or calculator. The signal is Jamun, but kill light affliction number of it. Casa one out Musato Festival, Arwana, Gaibanwana, Africa, Agranola, Gamfaila, Valley Pain, Gawa, Nakabala, pneumonia. Wanola will pay even in the Makamana crossage. Couldn't tell ya Robata, Peliamon, Koream, Yam Metal, or as well. Mumaja Jing Ao, come round. Calamona, go keep preacher. Yako Baptist. We expect that na kumudumu galena wo. No mudimu umisha monde belelo. Utoka na hoka because mutwa khalo sinja atwe. Hutwe ntwe khulu ya mudimu kamara. But I don't know mutwa khala yemi mudu. Yeah. Okay? Wala ale mo le mo leo bana ba mudimu. Apo mungu na ila awali obela sefela. Asara ngila wana lekini overhead. Awoja mudimu ara mudimu agisa khona bophelo bo bompale. Or are out of the love chain. If you're available electrician, maintain at the bar. Our pillar would be well on a town. Mark Sabula. As a Tabuja. Tabuja, Java Palace. Mutawas of Lawala go Kudi. A Osailo safe you are with issue of Zimova. One or other case, I say, pulling you with Hailin. And I people like Mutale Mudimas Lada. Mudimande. One of the Kuja Mufazal. Isia robe, sia fluid leri asa sore matali. Ulo yake mudima mutiari tamu. Ya. Autoko pale, sabere kagawe. Saudukisha. Okaro ba mo profeta. Bana mudimu ile ya muhobasi. Ile ya muhobasi. But power ye itwile yewa lujedi wole na ke abona ngwana ga tlhokofala tirapela mudimu ska tsia ngwana ka arapela ka mogoka wa rapela o le desperate parent olla isintela tsa show of ya bo ke arapela no olla o le motswadi a bona e black cat e azora mudimu ga nne thapela go ntole ya mokwesha botlhoko satane ka molata mojaru ka mudimu a o mo rapela go ntole ya mbiya mo lemo le khanti mudimu Bible God delivers mudimu ga mo amuncha umbiya mo lemo Munola ga mo pengele ya re ngwana ga tlhokofala le matwa ngwana ile a cross ile ya mo dira ka ngwana ya mo tshishitsa tumelo engwe ya bulldog Munola ga ba tshwara bana o ba rapella malwetse a mantsi ku mara ga ona le bolwetse bo bo nna sa bo rapelele ba bana ba le crossed eyes Kuro ga ba fita mola go tsa ngwana le crossed eyes o ba go pola ngwana ha kuro ba tsela ke power engwe o ba yo buka ngwana la jwala mo lebelela jwala Isara pe alebelle mathwangwana la a kobolle ka ha a mo lebella kobolle mathwangwana a yeme botsiba Phawo mara phawo ele be ka setjo ka mona e le beng di ditsi ka mona e tontsha ke pain ka mola sara bana ba motho ke bolela ka ngwana modimo wa nako jwale nako mo ba bang le ditsi mola le chuile mara go broro mola re o dor khotsa ko na bro gona e pa mo le tso modipo o ya re lokela Ako lokele ngwana morena ile ka o bontsha fela re modimo mo shoma le wena go Bible ke tse modimo a di dirang ba ile mbana le tshwa jopo le na o di le dilo ka mo ka mara modimo a se Bible o be le monaolo ka mara go mo jopa a tla gona o bona Jesu go pono ya Jesu Christ a se no e bona e re modimo o dilo di a latlhega le mosadi a ba kolela go mola jopo le na se fa jule leger crap engwe ere ke re modimo a thoma mmatamela o go polo Bibele ya nna ere e feditse Bibele ere when the enemy comes in like a flood the Spirit of God raises the standard against it ne ape o ba le botse Bibele
when the enemy comes in like a flood. Well, Mudima alu tomaga otaka moya. Meza isa tabu diretengwa. Ke flood njure. Flood. Ate mudikuri. Ase flood. Flood ke utoma ibila kupenye lingo toma he magabu mo. Flood stage one. Femeta oja mudinoke. Mudimu sa Uyaga flood. Lifula. Heli na bale itlajwa ka lifula. Moya wa modimo re isa standard. Kamara. Standard sa house a gona go lwa lifula. Jwale mara jwale o so yo pushor kana go mo ge o wela meliko ya mefuta uta o ke le thawo fela polo so lwa because o wa tsaba ge o wela ka ra meliko ka baka la borapedi. O bona ka re wela ka ra meliko ya borapedi a re wela ka ra meliko ya kere. No. Wena ka bo wena o feleletse o sa le wena wa ga wena mo bibele you are bought with a price. Bela ge o reka item ko shopong se apara go seno to ka sona once wa ba patheletse a o ka di ntwe ngoleng o ka no se tswara wa se khaila jwale wa re ke senya ka se ba or Grobana residi. Bufile chonelo cha. Once wa mudima a o reka ka price ka mokgolo. Well ona le writer a shumelo wena ka mokgolo o tlo gotisa mo le ena la rata. Agroba. Well re regilo bana ba mudimo a re sa le rena be. Well dilo ka moka di tlhagelang. Bophelo ba le tšatši le tšatši. Le tšedi ka tlhaga mo lapela. Tša tlhaga ra bophelo ba ko mmereko wa. Mo le tšedi tlhaga go kereke. I didn't carry that back a more fellow. No, I was an intuit how he is being Ikamara Simudimashman Moso. So Nagumo Wima and Kavagala Mudim Aul Murilo Mutamamo. Occasional Mudima Audumene. Can I go with Kavagala Mudimu Ukikawena to Atoe Mishaomo? On a power in Chinchu and Mudimu other power locating Gamara was Prince Haramwa and you know get Una bodi ramara dilo shidi tele kuro ekushona dilo shidi tele king watu wa mzuri. We want to go forward. Mola orunya kwa forward kanti mudimu una lomo we mola ne wata wamona ola wata ene mola aita mudimu wa zebar muto utotusha kwe mara kama holding sprinter akaona utoto wakaso kweje akazi fitle kwaya wewe mudimu fala ditela tsela cha ho maketelo mo mara hali mimi kai lima sime hudira halai kanti no mudimu go vietse motho wa hao re o sno haka le mothola o moya ari mudimu wa lokolla ntwele itse mamola ke yona ya tshwanela se zo lo o itse ka matama ntšintši jwale o matama o ntse ke go sna ntwe go ha mudimu go loketse power ro tlo hake le ba bang le ba bang ba go hukele pele jwale bana ba mo re bela ka the light affliction bibele they work for us they are show mawar kamara go every time o tsana ka ramole go ona modimo ase ka le fela o tsana ka ramole go na le ntho modimo ya o ke tsang strength kamara ha bibele go leka ga tumelena go tsweletsa go na le ntho modimo ya eda the virtues ta mara pedi ne ka moka tsona di tswa ka ra tumelo di tswa ka mara tumelo ge go betse selo mo ge o se nosetsa gore go tlo tswa le ka maybe kutu ya mathomo e tswa ka marape we matakala a tlo go tswa ka marao a tswa le ona tswa ona go arape we la but pe we la isentse e be le pressure ye nngwe e pushe mara e pusha through the stem go tswa matakala ka morago nyana e tlo pusha gape go thoma go peu go tswa malomo ka morago e tlo pusha go thoma gona go peu gape ka moka tsone ka marapeo go tswa the fruit wa sa so le wena gore o tlobe mokristo a feletse modimo se ja fela a shoma na ditumelo o fela go tswelela sena godimo ga tumelo lena le tlatsekang so sone o ikwise ka mogong wana morena le bona bana ba modimo jwale be ke no a se ba le encourage bana ba modimo ka mogore le ka wana a gone mo re sa ideile modimo ko gona a shoma le rena ka mogo a shoma le bana ka gona sa rena gore bibele ro kwa dira dilo o se dira dilo ka tumelo jwale re swantse re gona go dumela gore le ge re le ka mara mathata
a se ka ba la re ne le ntwe mo re sentse kudu ge re tseba re bile a se re sentse o go dudisela o tlola o tlhaobelela go nna modimang ka mole gona go amogetse ka mfana go bala bile a shoma work for you ntwe mo e shoma ka marao era o ga botse ba o balehile ba modimo wa shoma mo tlisa to that position of maturity le tsaka bana mo ba se ra loser courage and go bona and start go dilo di tlhana pa wa patla morapedi a bere ka mkgo ge dilo di dira ke na go tsaba this is Bible God is near Amen. to those who have a broken heart and modimo a ga le pelo ga ba broken there the sacrifice he wants is a broken heart and a contrite spirit the more because the Bible the one Proverbs 25 verse 28 learn he that has no control, he that has no rule over his spirit is like a city broken down without walls. Wo asa go no laola moya wa o tswana le motse muthuwa o sna merako kama njwa ngwana modimo o tsone fitle mo le place mo le your spirit does not control you. You must rule over it. Mara o tlo tseba yone gore gona go rula your spirit o tsone ka nako e le ya mo le ka mokgwa o go le under the most extreme pressure when okay kwa re botse o so ndi o dula fase o re o tse modimo anya go mpolaya modimo le ntwa e shuma and ndwenga e dira well o tse re satane go tsena ka ra khatello tsa mehute go tse kwa go tsena ka ra tsona ka mo satane wa tla ra fe modimo ba sa re dilo dula ke satane ke la dula fela dira se sengwe a so modimo ga se kushi well o kra o tlo amona modimo a shumang o ya gitima bjale o ka se gole o tlo phela ona le ntutse dingwe o tlo phela ona le di question ka lotse modimo ka dira ka mara o phela ba and o tlo bona o ka se gole because le ya molela go le ngwana modimo ka lotse ngwana le ya molela le chabetse o ka se fete stage se a to so new pass every time o fika o tlo mo level yeo ya kwa gona le meleko ya hone ke re ko sekolo se ba re bontsha ro ka se lotlo go grade o se wa o tselela o kra wa tlo yo se pela ga re go ena kite the exam di ona mo o le kwa mo ke yona headle ya o so yo tshelo ke ka mo wala ana mo la ke na go kra bana ba dilwang nna kwe go ra tsaba go le bima ba bana ba dirang ba tsole ba ba bitsa tla le tlo dira eng ko sekolo ba gona ba re gona le what extras di tsamona tlo ruta ngwano exam shi yata ngwana la twa mona furu ka mata o ya mona o butishwa le ke dingoro o kwa re mara ishi jukile gara na marki ya mutsa ke a le kwa mo ke o so nye go next level ja go next level a o fitli mo tsona so pass mo well gore o gona o passa gore o emelana le meleko ya gago gore mo Krista wa sona o tshaba meleko o so nye ke ka mo Jesu Krista e kutula part of the things that he did gore o re titsa meleko ile ka yona o tlotlusha tlhago ya rena ya khale ile le rena self a re rat gona le go le motho ka go jelo wa rata everything we dira then tla wa ya makati gone le tšintše le re wa tseba wa ka le tula modimo le tula modimo a le dinyane and wa tseba re wa di dira we ba le dilo tšeo na lo tlo tla modimo le tsona ke mo modimo a fa meli gore dilo tšeo di gona go tloga di gona go di apola o di latlhele kwa and tumelo ke yona go kgoniša gore o kgone go lebelela go ko pele bophelo bo ke reality e nngwe bana ba modimo borapedi a ino ba ntho tsana kereke awa ke ntwa nnete e tšhentša maphelo tšhentša malapa e tla o tshwara wa ba ka re ke tshwere ke borapedi o thoma itša re borapedi ke kereke ne bo thoma o gripa gore borapedi ka re bona le maatla kwa re botlo gore ke re moraganyana kore le gore nako o botsa ke gore nna mo kerekeng re o botsa dilo re go bontšha ka lentso la modimo o ka ba wa decide gore ba phela ba bolela lo tša boima kgwedi yona a ke tse bangwe kwa eng re le ba tloela le neng a ke serviceng ke ge o botsa ke rena re le ka go bontšhana ka lentso la modimo a e felele moo modimo o tlo go dira lo tse re di boletseng mo o di dira everybody wa o rapela jale o tlo re a go tshwere o le kwa wa leka lotse ka moka wa ba kry-a o feletse ke ditšhelete wa ba dula mola boya botsebotse ke sentse nang o tlo boa o gaga ba o etla mo o bolele re o botsa ngwana ntho e bentse re le ka o botsa dio ba re paletse ko e lemoga o bo se o boila kwa ntoko mathomo jale ngwana modimo kore ga a tsena ka ra mathata a tseye bophelo ba a o fe modimo jale satane o tlo go botsa o ka se fe modimo ntho e le yena a sa arabeng ke ntho tse satane a tlo go botsa why o so nyo morapele o kry o kwatile le no
ke robala se ke rapile mo town mo mo tsana ke nya go mo rapela ke no re tsapela ka ai nyorelo ka hore ke modile dilo tse gale right ya tsapela ka o tlo inyorelo today ke modi jwale o ropa ke satane o dia ka mo ke mo so ntse mo modimo jwale ke gole botlhoko ke gole botlhoko gore bele le butso kwena ke ga ka le ile ke le somara ke no dumela go wena modimo ka sentahle jwale ke gopela re ntshuse ka ra bo ima bone ka re ena go apela gopola ka yimi ene gopola wa yimi ka baka la re a one di answera fela is because gona le le mo le sa gone o le lukisa a ka baka la re you are confused in your mind no confusion go re di yimi mona di nyaka o dia something na a di movie and as so krar a o di shootis and as so di no yemi fela dia maka di go di yimi mola pela ha o bile ko na di tsona the more they diriselo the more du ba tsamela jwale o totoma go bose go na le space ra o ka tla o boela morao ntse o go ntse di ata mara mo ngwana di pi o ba go a ka sana morao ke mola jwale go bang under the extreme pressure a o tse go re pelo ga image go re a o tse mara modimo ke o dirileng ke na go se go poleta ba tsa santse this light affliction di a bereka ka mogwa no go le ntwe nngwe e sentse e thubele o ya to the next level ise go ka baka la re o le modira di bise ka baka la rona le ntwe nngwe e sentse tlhago ye re tleng ka yona ke yona e tswaletse dilo tseo ka di gapetla bale di gapetla tse di thubega re kwa botlhoko mara a di thuba botlhoko ba se ka baka re a bolawa no bona re loka la e tshwara bana ba modimo go tswa tlhonofatse a re mo sebaka sa le re no inyamshe difatlhego tsa rena go shira matla otlhe le ntšhela go kile papa le sa tsweletse modimo wa ka kwena o tsebang go le bakgetho ba gago papa wa re gomotsa wa re tisha wa fa matla ka ra leeto le re neela gona papa re thushe e re ka metlha re tsena melekong papa re gopole go shiaka letsogo la gago papa le nang le rena presence ya gago e tsamaya le rena go shiaka se wena o se tlhoka morena gore modimo wa ka ka ra leemo le mo papa re dubile re tseba re wena o gona mme wena go shiaka bebele you will deliver us re neela gona papa e ba le rena go shiaka re kgone go ema re le bakgetho ba gago re bota gale ka ra dilo ka moka go shiaka re tle re kgone go bontšha re bana ba ba kwang bana ba ile ba rutwa ko wena go sha bophelo ba no boletse gore batho ka moka e tla ba go rutwa ko wena a ke papa re rutwe jwa le tsela le tshumelo ya ga morana se ka tla ra tsamaya ka ra borapedi ba papa re le bana ba eseng ba theresho ba maitirišo morena re thuse re ba bana ba go tswalwa ka nnete ka efanyedi papa fela re a tse re tswalo e nngwe le nngwe papa e ne le matlhoko a yona a ke modimo a ka re kgone go amogela papa tswalo e re tsanang ka ra yona go sha bophelo le matlhoko a yona re tserong papa botlhoko bo bogolo ba pelego bo bolela ka bogolo bo motho a leng bona ka gopela jalo le tlhonofatse o tsamaya le nna re ya magaeng a borona papa re thuse re fa matla le jwale ka Kriste Jesu re leboga amen re a leboga bana ba modimo go tswa tlhonofatse le all things brother Mbombi